ikipe ishaka gukomeza nuvuga ngo kuri final yagakwiye kubisoreza muri uyu mukino ubanza. Yego niwe ujya ukunda kubigarukaho cyane ruhande rw'ikipe ya Gorilla. Yego ruhande rw'ikipe ya Gorilla yo mu izamu babanjemo Gad, hanyuma ku ruhande rw'iburyo bugarira bafitemo Bosco, hanyuma ku ruhande rw'ibumoso bafitemo Duru, hanyuma mu mutima wa defense bafitemo Musa ndetse na Kevin. Imbere yabo gato bafitemo Masudi avuye mu ikipe y'Amagaju, hanyuma bafite kandi Kanamugire Roger uvuye muri ikipe ya Rayon Sport. Uruhande rumwe bafitemo Frank, urundi bafitemo Mosengo Tansele, hanyuma kandi Darcy ari nyuma ya Khalifa. Ngabo abakinnyi bagiye kubanzamo ku ruhande rw'ikipe ya Gorilla Football. Ariko hari abantu bananirwa. Burara hari umuntu uba wanze kuza avuga ati ejo mfite kuri ukareba n'izindi event za volleyball, hari igikombe cya Afrika, nabyo ntabwo umuntu ashobora kubyirengagiza. Nekereza ko ni kimwe ni bimwe mu bikorwa bishobora gutuma abafana baganuka hano kuri Kigali Pele Stadium, kuko urakona ko aho tugezeho uyu mukino. Gorilla Football Club yakiriye Rayon Sport ni Kigali Pele Stadium. Urakoze cyane rero Gladiator no kuri Kigali Pele Stadium umukino uri guza ikipe ya Gorilla Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'amahoro ukaba umaze gutangira. N'abasore b'ikipe ya Rayon Sport baragenda neza ku ruhande rw'iburyo kwa umukiza byinshi cyane ikipe ya Rayon Sport ifite gukora kuri uyu mukino kugira ngo irebe yuko yazagarura abafana kuri stade. Attention Bosco batamukorera ikosa, bateni kufla ikipe ya Gorilla Football Club. Kizari urangiye ariko birangira atayerekejemo yerekeza muri Tanzania agaruka muri ikipe ya Gorilla. Attention arayikina neza Mosengo Tansele imbere za muri Rayon Sport, birakomeye gol! Lazo Kanamugire Roger nyuma y'umupira ruzamuwe neza na Mosengo Tansele, barawukina neza abakinnyi b'ikipe ya Gorilla. Wigarukira kwa Kanamugire Roger ahagaze wenyine adatereka umutwe, atereka mwiza muri ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni ikipe yanyuzemo, iyi ni ikipe yamugize inyenyeri, iyi ni ikipe yamureze. Ati Motere arayitera ariko olala Rayon Sport irangara kabisa, yabanje kugira iminota igera nko muri 7 iri imbere za murya Gorilla Football Club, ariko ntiyayibyaza umusaruro. Abasore b'ikipe ya Gorilla bazamutse rimwe kufuri itewe neza cyane na Mosengo Tansele, hindura neza umupira. Abasore ba arababwira ati nimwongere ndabakubita amakarita y'imihondo. Reka turebe agatandiko na ekipe ya Rayon Sport. Arishara arayipasa, barayimusubiza, azamura santere neza, mareko biracyakomeye, yamuzamufata neza cyane. Zamu ekipe atasi ikipe ya Rayon Sport ishakisha kwishyura kugira ngo igice cya mbere nibura kirangira ari igitego 1-1, ariko tini kufra Taichi bamukorera ikosa. Kufra y'ikipe ya Rayon Sport. Nyamuneka mukande subscribe. Yati n'ubundi Gorilla yikome. Kufra y'ikipe ya Rayon Sport. Nyamuneka umuntu utarakora subscribe nakore subscribe. Rayon Sport nta kirimo kabisa. Rayon Sport iraturumbiye nka Chelsea koko. Aya nawe ikabyara cyari kare. Ikipe ya Rayon Sport irabona igitego kabisa, ikizere ko iri butsinde n'umukino. Mukanda like, subscribe kugira tuza subscribe 1000 mugire vuba. Nago gusuzuguza nta kintu na kimwe bikora kabisa. Kandaho kanda kuri subscribe. Richard Ndayishimiye, Abedi Bigirimana bombi bahagaze kuri kufura. Abedi Bigirimana ndetse na Richard Ndayishimiye. Richard yayiteye gol
kufura mbi cyane. Richard Ndayishimiye atera kufura y'umukororombya. Abedi Bigirimana ndetse na Richard Ndayishimiye. Richard yayiteye.